بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah mga palangwan ha kama Islam, puwasa nga kasanggit iwan kapudji pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hitukbal na mo muna in kahurmatan kanyukatan amunyan kamu yayaon pamaybay sing kamu di madjaka sarta timataing hogusin programa sing kami riha ni Daud Islam TV amoy in pagtawa kon sing kami kabal iftar atin niya lukay hapagtakad-takaran sin pagwakto pagbubuka atin niya hari pa kita makapagbuka in pagpaon sing kita niyo riha ini in pagpangadji amoy in magtukbal pangadjian in kaguruhan sing kita niyo amoy in long ta adlaw-adlaw bisita sing kita ni magpakakari pa amoy tempat mulya ini magsubliganti na hadya sila dimihil pangadya na katot nyo kataan insyaallah subhanahu wa ta'ala in long ta tumukbal katot nyo pangadya na mahapon ini yari haraid ko yayaon in guru kalasahan guru mulya amoy in long ta dimihil katot nyo patumtum insyaallah subhanahu wa ta'ala ha long ta mga labi ka patan minit hari pa kita niyo makapagbuka insyaallah subhanahu wa ta'ala. So muna posting ha amoy lang takasalam sing kami kanyukatan kahurmatan kaniyo magbalik amoy inyan kamu yayaon insyaallah subhanahu wa ta'ala yaw kita magbati laol kawa mahapon amoy umukab kita sinamon channel ini amon diha programa ini sabab na diha ini lang ta magtay-tayin ilmo mo pakawaywayan sing kamu insyaallah subhanahu wa ta'ala. So jari mga palangwan ha kama Islam di na kami magpalukay hitukbal na mo in kapatot pagkuro kalasahan amoy indimihil katon pangadya na mahapon ini ha maudu long niya amoy indilayon niya kato kahalgaan sin waktu kahalgaan sin waktu sing kita dihadun niya ini amoy insyaallah subhanahu wa ta'ala magkurang maglawi inda kay rayon sin siya kato niyo katan insyaallah subhanahu wa ta'ala tunay ko yung kapatot pa guru kadasahan wa narukain din kan Sheikh Mursid Sadahuddin falyatafaddal fadilatuhu mashkurah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mga palanggungan haagam Islam itukbal na to in syukur fa Allah subhanahu wa ta'ala karena masih-masih kita niyo dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala waktu humati sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala jari niya mga kiaulungan sin Tuhan Rabbul Alamin in pangadjian hika sadakka namu hamahapon nyari amuna in kahalgaan sin waktu qimatuz zaman Ummat al-Islam in ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala sangat intaud niya la tuhsa di siya makirah maitong sin manusia bang nila kirahon bistahon in ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala long sin Tuhan Rabbul Alamin halong Quran maha mulia wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha bang niyo bistahun in kani'mat-ni'matan sin Allah subhanahu wa ta'ala tantu tuud di niyo mabistah jari niya laong sin mga ulama rahimahumullahu ta'ala in ni'mat kani'mat-ni'matan sin Allah subhanahu wa ta'ala na bahagi siya nagduwa usulun wa furu' puunan sin ni'mat iban inhikarwa kasanga-sangahan sin ni'mat. Jadi niya sabutun ta
inding hamanga usulan puunan sin ni'mat. Siabot sin mga ulama rahimahumullahu ta'ala lang nila impanagnaan sa lagu-lagu ni'mat sin Allahu ta'ala doon hamano siya ala wahiya ni'mat al-imani wal islam. Amuna in ni'mat iman iban ni'mat ka islam. Wayroon na lumaggo ni'mat denghan. Demikian deng hamanga sa lagu-lagu ni'mat ni'mat as-sihhata wal afiyah. Amuna in ni'mat kasambu singgin hawabaran deng hakatan sakit. Kasambu singgin hawabaran deng hakatan sakit. Inyan deng ha mga puunan sin ni'mat deng ha Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian deng ha mga puunan sin ni'mat ni'mat al-ilm. Amuna in ni'mat ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkaw kiarihilan sin Tuhan Rabbul Alamin panghati haagama na nagdapa-dapa na kaw. Karna long Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah in pagtuntut ilmu siya na in sa lagu-lagu ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala iban sa amuin lagu-lagu ibadat hikasuok simano siya pa Allah subhanahu wa ta'ala bang dimayaw inniyat sin mga sila nanununtut ilmu. Iban duga yung taling hato. Jadi niya syugpatan si mga ulama inding hamanga sa lagu-lagu ni'mat ala wahya ni'mat az-zaman. Amuna in ni'mat waktu kahalga sin waktu. Amuyariin mawdu sin amin kita niyo habihaun. Jadi niya ingkatan ilmu subay siya pagkawaon dengha kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala iban dengha hadith sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam iban dengha mga aqwal sin mga ulama salafus salih rahimahumullahu ta'ala. Mari kita paayat sin Tuhan Rabbul Alamin beita katu sin Allah azza wa jalla bang biadiin in kahalga sin waktu kato niyo maha manusia habang sa manusia demikian bang biadiin in halga sin waktu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Laung sin Tuhan Rabbul Alamin wasakhara lakumul layla wan nahara wasyamsa wal qamar wan nujuma musakharatin bi amri ala inna fi dhalika laayat liqaumin ya'qilun. Suratul Nahl. Bita kato sin Allah azza wa jalla di haayat yari bang biadiin in kahalga sin waktu. In waktu ummat al-Islam indum iban sin adlaw in siya waktu. Magkabunahan siya waktu magdagan indum iban sin adlaw magkabunahan siya waktu. Ding hasabab lang sin Tuhan piya taalluk na mukani o kamumano siya. In dum iban sin adlaw suba iban sin bulan demikian iban sin mga kabituon-bituonan musakharatin bi amri ingkatan nasabot miyamagad siya hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di iyari maghibal ummat al-Islam bang bukon hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inna fi dhalika laayat liqaumin ya'qilun. Long sin Tuhan imma nga nasabot yatto ding naman harum iban adlaw suba iban sin bulan iban sin kabituan mga bituan hata sin langit ingkata yatto tanda dalil awun in Allah subhanahu wa ta'ala nagpapanjari ha mga nasabot liqaumin ya'qilun ha mga sila manusia halul akkal. Amuin iusal nila in akkal pikilan nila pianani hakabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ikarwa ayat long sin Allah azza wa jalla wa min ayatihi al-layl wan-nahar wash-shamsa wal-qamar la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun.
ding hamanga ka ayat-ayatan tanda aun in Allah subhanahu wa ta'ala in dum iban sin adlaw. Demikian surah iban sin bulan inyari dalil tanda dakula aun in Allah subhanahu wa ta'ala karna wayruun makagaus magpapanjari hamanga nasabot melainkan in Allah subhanahu wa ta'ala. Na lang sin Tuhan, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Ding hasabab yan, ayaw kamu sumujud o kamu mga manusia pa bulan, pasuwa ibang bulan. Diha ini may liyakaran sin Allah subhanahu wa ta'ala in panagnaan ayat nasabot niya al-layl wan nahar. Law sin mga ulama rahimahumullah hakarna pagkabiyaksahan sin manusia wayro unsan kakitaan mo manusia magsumba harum magsumba haadlaw wayron agama bihadto sumagawa aun agama kabaakan mo insila impiyagtuhanan nila suga in kaibanan nagtutuhan pabulan ding hasabab yaun piatap sin Allah subhanahu wa ta'ala ha kabiyaksahan sin manusia indi sila pasujurun pa suwa iban bulan sumagawa lang sin Allahu azza wa jalla wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Sujud kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan amuin nagpapanjari hamanga nasabot nagpapanjari sin dum nagpapanjari sin adlaw nagpapanjari sin suga iban sin bulan iban singkatan in kuntum iyyahu ta'budun bang in kaaunan niyo amuin tupot pa Allah subhanahu wa ta'ala in sumbahon niyo bang in kaaunan niyo o kung manusia magtag-ipon tudyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ding hasabab yan diha ini ummat al-Islam kapahaman na to bang dia diin in Allah subhanahu wa ta'ala nagdihil kato upamahan halom sin Quran hasupaya hipananam kato sin Allah subhanahu wa ta'ala bang biya diin in halga sin waktu hakarna biya na sin agi ingkatan nasabot magkagunahan siya waktu. Na langhi Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala innahu azza wa jalla yuqsimu fil Quran bi umurin ala umur aun waktu in Allah subhanahu wa ta'ala kabaakan mo bangkaw umukab sin kallam sin Allah ta'ala aun waktu magsapa siya hambuk pakaradyaan pahambuk pakaradyaan atawakan magsapa siya hakaibanan piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inya di ummat al-Islam law sin mga ulama rahimahumullahu ta'ala dalil in Allah azza wa jalla manjari siya sumapah ha unu-unu in kabayaan niya sapahan ding hamanga piyapanjari niya ding hasabab yan in Allah ta'ala on waktu kabaakan natulom sin Quran long niya wattini waz-zaytun wal fajri walayalin 'ashr siapahan sin Allah ta'ala mga tin waz-zaytun bungang kahoy demikian siapahan sin Allah ta'ala in al-fajr walayalin 'ashr wad-duha wal-layli idha saja iban sin dugaing lunhaun long niya in Allah ta'ala kabaakan mo halam sin Quran magsapa siya ha hambuok pakaradyaan pahambuok pakaradyaan kabaakan mo in Allah ta'ala on waktu bangkaw mamassa sin kallam sin Allah ta'ala on waktu kabaakan mo siya magsapa padat niya mahamulya biya na sin parman sin Allah azza wa jalla fawarabbis samai wal ard innahu lahaq sapahan ko lang sin Allah subhanahu wa ta'ala hanag palihala sin langit isun nagpalihala sin langit Allah azza wa jalla Tuhan Rabbul Alamin in simapa siya-siyapahan niya in that niya mahamulya akarna siya ra in Tuhan tagpalihala sin langit iban sin gumi innahu lahaq sabunna tuudlong sin Allahu azza wa jalla in siya in Allahu ta'ala siya na in Tuhan sabunnal wayroon na Tuhan duwaing
lengha Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan sabunnal. Yaitu siapahan sin Tuhan hadatnya maha mulia. Demikian ang kaiba ng ayat kakitaan mo in Allah subhanahu wa ta'ala magsapa doon ha mga piyapanjarin niya amoy maka-ajaib, maka-inu-inu, wayroon makakausduwaing maghinang malaingkan siya. Lungsin Allah subhanahu wa ta'ala was-samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Siapahan sin Allah azza wa jalla halangit. Iban ha nagpatindog sil langit. Isin nagpatindog sil langit Allah azza wa jalla. Dengan sabab yan sima pa siya palangit. Hakarna in Allah ta'ala biya na sin agi manjari siya sumapa ha unu-unu in kawayaan niya sa pahandeng hamanga piyapan jari niya. Demikian harukaing ayat wadduha wal layli idha saja wal fajri wa layalin ashr. Iban harukaing ayat mataod pa rin hadto. Diha ini menunjuki in Allah subhanahu wa ta'ala mahalga kaniya in zaman, mahalga pa Allah subhanahu wa ta'ala in waktu. Siyabot sin Allah azza wa jalla surah hawpu surat al-asr long sin Tuhan wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Siapahan sin Allah azza wa jalla ha waktu al-asr qala Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu al-asr huwa az-zaman. In asar penganan di ha ayat dari amunain waktu katihabaan sin pangumulan simano siya inyan waktu na siapahan sin Allah ta'ala kamatauran ding hamano siya luhi mayta di nila magkausal in kamatauran sin waktu nila hipag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala in kaibanan wayro untod di makatumtum pa Allah azza wa jalla sa lugay nila buyah dunya na in kaibanan makatumtum pa Allah ta'ala kulang in kaibanan demikian amuin aun sab ding mga piyapan jadi ipon sin Allah ta'ala mataud in panumtum nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sabab yan long Ibnul Qayyim rahimahullah bang sumapa in Allah ta'ala doon ambuk perkala yan menunjuki inyan ding hamanga sa lagu piyapan jari sin Allah azza wa jalla wa yuqsimu bi ba'di makhluqatihi lidalalati ala annaha min azim ayatihi. Sumapa in Allah ta'ala doon hamanga kaibanan makhluk piyapan jari niya lidalalah ala annaha min azim ayatihi, menunjuki in siapahan sin Tuhan Rabbul Alamin ayat yan ding hamanga sa lagu ayat tanda in aunin Allahu azza wa jalla. Na diha ini umat al-Islam magbalik kita fa surah al-asr. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala kaya abutan niya kaya fahaman niya in surah yari sehingga nakaiyan siya law ma anzala Allahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Banglong niya in Allahu azza wa jalla wayruun nagpara hujjah dalil ding hataas langit mari paginlupaan pamano siya mahinang padduman si manusia hakabuhi nila doon naka hapag dunya liban labi-labi na hapag agama illa hadhihi surah malingkan amrin surah haupu yari lakafathum maka jukupan na kanila lang Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dia ini hakarna in ayat yari hipa nanam katu sin Allah azza wa jalla bang biadiin in kahalgaan sin waktu hakarna in waktu amoyan Tuhan in kabuhi sin manusia na subay in manusia halgaan niya in kabuhi niya labi daying sin paghalgaan niya
sin arta bulawan iban pilak iban sin kaibanan amuyat to in dalil dingha kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala menunjuki hakahalgaan sin waktu. Mari kita fa sunnat sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sumabot kita hambuk hadis. Hadis ke riwayah Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. لهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نجهم ممونا إن أجس النبي محمد صلى الله عليه وسلم نعمتان دوا نعمة لهم إمام الغزالي رحمه الله عظيمتان نعمة دكلا سمغوا أمركما لهم النبي مغبون فيهما كثير من الناس إن كما تأوران manusia lugi hadwa ni'mat jadi maita sila lugi hakarna di nila magkausal doon hapagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala atawakan di nila magkausal doon hamanga amin aun manfaah makawa nila di dunya iban manfaah halo akhirat magbunun fihi ma kathirun minan nas uno in dua ni'mat jadi lang sin nabi as-sihhatu wal farag amuna in kasambo singgin hawabaran deng hasakit inyan ummat al-Islam deng hamanga puunan sin ni'mat nasabut tahapanagnaan bang dihilan kau sin Allah subhanahu wa ta'ala kasambo kalasig hagin hawabaran wairun sakit-sakit din doon kay mo inyan ni'mat dakula deng ha Allah subhanahu wa ta'ala usala ipag-ibadat fa Allah azza wa jalla inhikarwa al-farag amuna in ka hayang sin waktu kaamong haya inyan ni'mat dakula dingha Allah subhanahu wa ta'ala na indua ni'mat jadi bang di mausal si manusia hipag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala ummat al-Islam pagsusunan niya to si manusia dito hahadarat sin Tuhan Rabbul Alamin. Longhi Imam Ibn al-Qayyim az-Zawjiyya rahimahullahu ta'ala imam sin أهل السنة والجماعة إن أغني شرحا لهذا الحديث لنيا قد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرغا أو وقت إما نسيا دين دون كانيا إن كسامبو سنجين hawabaran ويرون sakit-sakitnya mawasag ingin hawabaran niya sumagawa أو waktu busy siya ligap wayroon kaamong haya sin waktu way kahayang doon kaniya unin sabab li syughlihi bil ma'ash hakarna sin busy kaligap hapaglawagan nafaka inyari bang nato kitaon in himumungan ni Ibn al-Qayyim az-Zawjiyya ha syarah ni hadith nasabut mataud kuddanan ha zaman na kaunayban ha zaman na to bihaon aun waktu malasig ingin hawabaran mo sumakawa di kau makakonsentrate makafag-focus mag-ibadat hakarna sing kabisihan maglawag nafaka na inyari bang in kaunan mo naglawag kau nafaka in niyat hasupaya kumusog kau mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala iban naglawag ka usaha hasupaya aun hika buhi mo ikapag nafaka mo, paggasto mo, haanak asawa mo, inyan dihilan kau sin Allah subhanahu wa ta'ala pahala. Di kau makalamod din ha mga lugi. Long niya, wa qad yakunu mustaghniyan wa la yakunu sahihan. Aw nisammano siya, maluagin waktu. Ding hamay na at pamahapon wirun hinang. Ding harum pa adlawirun hinang wala yakunu sahihan amurakuman wairun din doon kanyain kasambu singgin hawabaran nasasakit ingin hawabaran niya misan pagyadin imbayaan niya mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala di niya kakausan kitaon na to ba bang kita ni humundaw mon pa mga hospital yan
pilahadja dengan mga manusia in maluag in waktu agad ingkatan na sa sakit halom sin namin hospital yaon maluag in waktu nila wayron hinang sumakawa di sila makapag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala magpataod sin ibadat nila hakarna bukun masambuh ingin hawabaran nila aun kaya na naman nila masakit ding hasabab yan inyat to Long Ibn al-Qayyim az-Zawjiyah rahimahullah di siya makalamod din nga mga tao luhi hakan na siya ma'adur aun udur niya bang mayan himinang siya sin amin kaya wajib kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala labi-labi nin sambahayang bang din noong pakanin akal iban sintikilan isa siya nasakit sumakawa lang Ibn al-Qayyim rahimahullah fa idha ijtama'a faghalaba alayhi al-kasal an ta'ah fahuwa maghbun apabila indua ni'mat dakula nasabut nahambuk siya pagpuas naraog siya sin lisuk niya dahil hapagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala na siya nain luhi pagsusunan niya to hadarat sin Allah azza wa jalla akarna natipun doon kanin ni'mat duara kula kasambu sin ginhawabaran kahayang sin waktu wayroon niya yusal pag-ibadatan pa Allah subhanahu wa ta'ala karna lang niya inna dunya mazra'atan lil akhirah in dunya pagtatanuman siya hasupaya aun mahasil sinmano siya hadaw akhirat na bang aun waktu mo magtanong pagtanong kaw hasupaya aun mahasil mo hadarat sin Allah azza wa jalla salugi mano siya amuin wayroon nila yusal in waktu sin kakusog nila iban waktu sin amuin kaluag sin waktu nila pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala dengan sabab yan Imam Syafi'i rahimahullah kaingatan sing kita niyo katan long niya sahibtu sufiyata faman tafa'tu minhum illa bikalimatain sami'tuhum yaqulun waqtuka sayfun فإن قطعته وإلا قطعك ونفسك إن لم تشغلها بالحق وإلا شغلتك بالباطل إمام الشافعي رحمه الله تعالى إن أغنيا naglundang panunakulong iban si mga Sufiya mga Sufiya jamaah in kaibanan kanila kamatauran mag-ibadat makuso mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala bila ilm walun ilmu sa in kaibanan amin mawasag Sufiya na kauna mga tasawuf na kauna in sila kimugdan so magawa in kamatauran Sufiya mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala wairun ilmu inya tuli di sa manjari deng hasabab dia ulong Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala naglundang panon ako iban si mga Sufiya wairun ako nakakawa manfaah karayawan hawaktu amuin naglundang panon iban sin sila malingkan luara in nakawahi Imam Syafi'i rahimahullah pengajian dengan mga Sufiya long niya sami'tuhum yaqulun diungog ko sila naghimungungan al-waqtu sayfun in waqtu long nila in siya puddang fa in qata'tahu wa illa qata'ak bang muri siya uturun badbarun in waqtu hapag ibadatan pa Allah subhanahu wa ta'ala badbarun kau sin waktu bugtuon kau sin waktu hapag maksiatan pa Allah azza wa jalla karena wayron dapat huminang kau iban sindi in waktu nagdaragan bang muri siya usalun pakarayawan usalun niya kau pakangian iwanin agin niya wa nafsuka illam tushghilha bil haqqi wa illa shaghalatka bil batil in ginhawabaran sin manusia ginhawabaran nato bangli nato ummat al-Islam bisihun ligapun hakasabun nalan hapag ibadatan pa Allah ta'ala wa illa syaghalatna bil batil bang nato yato di usalun kita ni using ginhawabaran pakabatilan maghinang maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala hakarna adat
singgin hawabaran long sin Tuhan Rabbul Alamin, innan nafsa la'ammaratun bisu. Ingin hawabaran manglahi pakangian hawa nafsu si manusia na bang di niya puun ingin hawabaran niya luon hakasabun nalan dahon siya pakabatilan. Amoyat to inding hamanga nasihat ka to tanyo sin Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bihay ni umat al-Islam, kaingatan na to bang biyadiin in halga sin waktu. Halga sin waktu, kato niyo. Demikian halga sin waktu pa Allah subhanahu wa ta'ala. In waktu, lang sin mga ulama na bahagi siya. Tatafadal ba'duha ala ba'd. In kaibanan waktu, mahalga siya din hakaibanan. Biya sin kahalga sin surah halom sin Quran pakaibanan surah aun ding ha mga surah labi ilaggo pa Allah subhanahu wa ta'ala ding kaibanan surah sumagawa in kataan Quran in siya malaggo pa Allah azza wa jalla sumagawa tatafadal aun siya bermufadala kalabihan ding ha kaibanan biya da sin mga kalabihan. Tilkar rusul faddalna ba'dhum ala ba'd. Long sin Allah azza wa jalla. In mga karasulan in kaibanan din kanila mahalga din hakaibanan. Mataas in darajat din hakaibanan. Demikian in waktu ummat al-Islam. Long sin mga ulama in waktu lagi in halga sin waktu rum din sin adlaw pa Allah subhanahu wa ta'ala. Paghinangan ibadat nawafilul ibadat. Dan hasabab yaun siyabut sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hadith niya maha mulia long niya kaya riwayat Imam Muslim inna fil layli la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun yad'u Allah azza wa jalla min khairai dunya wal akhirah illa a'tahu Allah iyah wa dhalika kulli laylah. Long sin Nabi sabun na tuul katihabaan sindum aun din doon waktu haupu la sa'a in waktu yaun bang siya kasabtanan sin mu'min kugdanan niya saabo siya nag-iibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala tawakan nangangayo dua pa Allah ta'ala yad'u Allah azza wa jalla min khairai dunya wal akhirah illa a'tahu Allah iyah. Bang niya kaya sabtanan in waktu yon kaya pangayuan niya dua pa Allah subhanahu wa ta'ala bang mayan in piya ngayon niya karayawan dunya iban karayawan akhirat hidul kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala tay maun sin Allah azza wa jalla kaniya bang niya kaya sabtanan in waktu yon long sin Nabi wa dhalika kulli layla inyattu bukun hajja haduman sin bulan Ramadan sa hatiap-tiap dum na labi na bang ha biin niya bulan Ramadan lipat na impahala din ha Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian ummat al-Islam in adlaw in kaibanan adlaw mahalga pa Allah subhanahu wa ta'ala din ha kaibanan adlaw biya na si mga yawm Arafah adlaw Arafah yawm al-Jumu'ah mahalga din ha kaibanan adlaw sumagawa in kataan adlaw marayaw. Demikian in bulan aun kaibanan bulan labi in halga pa Allah subhanahu wa ta'ala din hay kaibanan bulan biya na sin bulan amin bulan na to bihaon bulan Ramadan na in mu'min muslim amin halul akal subay niya hatihun in mga waktu hialgaan sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga zaman yadlawan biulanan pituhan in katanin ni waktu subay niya yatuhatihun hasupaya inyaun mausal niya hipag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Law sin mga ulama rahimahumullahu ta'ala min a'zam al-masaib ding hamanga sa lagu-lagu musibah dumatong pamano siya bang nalawa kanya in waktu bang nalawa hamano siya in waktu wayruun niya kaya luunan sin pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala
siya na insalugi-lugi manusia. Karena lang si mga ulama rahimahumullah, فَكُلُّ مَفْقُودٍ عَسَى أَن تَسْتَرْجِعَهُ إِلَّا الْوَقْتِ وَلَوْ بَذَلْتَ مِلْءَ الْأَرْضِ ذَهَبًا. In waktu, in katalong niya nalawa din kay mo, kiyalawan kau arta, bakas kau dayahan, nalawa kay mo in arta, bang kau nagtuyo, aun waktu hibarik pa kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, in arta mo. Bang kau piaratungan sin Allah subhanahu wa ta'ala sakit. Aun waktu bang aun ulong lingha Allah azza wa jalla hipabalik pa kay musin Tuhan Rabbul Alamin in kusog sin ginhawabaran mo. Adapun in waktu ummat al-Islam, bang siya nalawa na naikod lingha manusia, di na siya magbalik. Misampa biyayaran sin manusia, hipo niya in dunya sin bulawan, iban sin katan mahal ka alam sin dunya, di na magbalik in waktu ni hangka sa saat, di na to pabarikon kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sabab yan, diha ini kahatihan na to, bang biadiin in halga sin waktu, labi in halga sin waktu ling habulawan. In tanda niya, misam mo hipo in dunya sin bulawan, iban sin pilak, iban sin kaibanan, mabaya ko magbalik in waktu hangka sa saat hadjari da pabalikon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Labi in halga sin waktu dingha bulawan. Hangkan nalong sin mga ulama rahimahumullahu ta'ala, al-waktu min aghla ma wahaba Allah ta'ala lil insan. In waktu dingha mga sa laggo sa halga dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala pamanusia na usala in amin waktu mo pag-ibadat pa Allah azza wa jalla. Long sin hambuk imam hi Yahya ibn Hubayra rahimahullah, long niya al-waqtu anfas ma unita bihifdhihi wa ara min ashal ma alayka yadi'u. In waktu siya na in sa halga bang in kaaunan sin manusia kimugdan nagpalihala sin waktu niya. Wa ara min ashal ma alayka yaghibu. Iban hapangatud ko lang Yahya ibn Hubayra rahimahullah, siya na in saluhay-luhay arta malawa lingha manusia. Bukon hadja hapangatud hi Yahya ibn Hubayra rahimahullah, hapangatud singkatan barakal aun akal pikilan din doon kanila muslim iban sin bukon muslim, pangatod nila waktu maluhay siya malawa usalog iban sin di malawa siya rin kay mo, sumakawa ingata siya na in sa halga dirihlan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Long Imam Al-Ghazali rahimahullah, Imam Al-Ghazali anak murid siya hi Imam Syafi'i rahimahullah. Siyabot niya hakitab niya Bidayatul Hidayah, panagnaan sin hidayat. Siyabot siya hi Imam Al-Ghazali manunjuki hakahagaan sin waktu. Long niya awqatu ka umruk, in waktu mo amunayan in pangumulan mo. Dunhan badbarun sin waktu in pangumulan sin manusia. Wa umruka ra'su malik, in pangumulan mo siya na in puunan, kapital sin usaha mo, arta mo. In waktu arta dakula, wa alayhi tijaratuk, luunhan bargantong in business mo, bang dalil magbisnis. Ha, puunan. Bang kimugdan in puunan mo, pamarayaw, nakakudan ko pa usaha marayaw, na mag-anak yatuin, in puunan mo, in sin mo, sampay magtataod. Nadamit yan in waktu. Bang kimugdan in waktu mo, pamarayaw, mahinang sabab in waktu mo yaun, hika sampay mo, mattu palong sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fakullu nafsin min anfasika jawhara, la qimata laha. Long Imam Al-Ghazali rahimahullah, in tiap-tiap siulagan sin nafas,
amin napas tapa laum ibang pagwa tiap-tiap siulagan sin napas tayarin siya mahalga jauhara labiin halga ding habulawan sumagawa wairun halga ha manusia mataud manusia di nila paghalgaan in waktu nila illa badala lahu in waktu long Imam Al-Ghazali rahimahullah wairun siya wairun makaganti kanya bi sinasabot takaina misal pa hipo in dunya sin bulawan iban sin pilak hipagbayad mo wang mayan pabalikon kay mo sin Allah Ta'ala in waktu mo kasasaat di at magbalik fa in fata fala audata lah bang siya limaway kay mo nalawa na naikod di na tumagbalik na lang Imam Al-Ghazali nasihat ka to taniw katan long niya fala takun kal hamqa alladhina yafrahuna fi kulli yawmin bi ziyadati amwalihim ma'a nuqsani a'marihim ayaw ko long niya mahinang biya sin mga sila tao hamqa amin tao way akkal subhanallah hapangatod nila yung mga manusia dihin way akkal nabang tahi paragbus pabayawon agad-agad sa pagkitakugdanan hahimumungan Imam Al-Ghazali rahimahullah hakar na biya yung panghalga nila hawak to fala takun kal hamqa alladhina yafrahuna fi kulli yawm bi ziyadati amwalihim amin mga sila makuyag in pangatayan nila hatiap-tiap yadlawan bang magtataod in pangarta niya magtataod in pangarta nila magdurungaw hisiyo imano siya di makuyag bang tumaw din arta niya sumakawa ma'anuqsani a'marihim habihat to na magtataod yadlawan in arta niya magkukulang isab in pangumulan niya na inya to lang Imam Al-Ghazali rahimahullah biasin to amin way akal pikilan hamqa maray inyahati niya imaksud niya to amin mga manos siya magtipon na jasin arta sumagawa di nila pag-usalon in arta nila pa ipag nafaka ha dan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala sugpatan niya long niya fa ayyu khairin fi malin yazid wa umrin yanqus subhanallah uno long niya in karayawan maka muha arta magdurugang magtataod bang isab in pangumulan mo magtitiyo maghahaw po intanda niya bang imano siya aun artaan niya bulawan iban sin pilak biya sin taon halom sin lun sin lago sin dunya yari hipag uno ben hi bihun niya in waktu niya ang kasasaat di at tutay mo sin Allah Ta'ala na dalil mahal ga in waktu na long hi Imam Al-Ghazali rahimahullah fala tafrah illa bi ziyadati ilmin aw amal yari in subay na to pagkugkuyagan ayaw ko long niya makuyag buat malengkan ko uno kaw subay makuyag bang in ilmu mo hatungod perkala haaga masin Allah Ta'ala magdurugang ini hati niya nasihatan kita ni sin imam da akon kita ni manuntut ilmu aw amal bang aun na ilmu mo subay mo ang gautaan hinamon in kiyahatihan mo fa innahuma rafiqaka yashabanika fil qabr hakarna in sila yaun dua ilmu iban sing kakahinang pamarayaw amo yaun in mahinang mulundang panon di hadunya sampai matupalom sin kubul di mutas kaymo haythu yatakhallafu anka ahluka wa maluk hawaktu bang ko dito na halam sin kubul manaikod na kaymo in ahli mo in arta mo in kaanakan mo iban sin kabagayan in katanya tumanaikod amura in makapin umunong kaymo in ilmu iban sin amal ibadat mo marayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala dihay ni umat al-Islam dihi ka inu-inu may taim mga sila salafus salih rahimahumullahu ta'ala sampay pabihaon masi-masi na to pagbasahon in kakitab-kitaban nila hakarna in sabab nakalando in pagpalihala nila hawak to nila ha perkalaon kamunfaatan dakula law si mga ulama al-ilm waladukal muabbad in ilmu amunayan in anak muri magkamatay nakita na to hawihaon hindi Imam Bukhari rahimahullah giyatusan tahon na
iban sing kaibanan, kaulamaan, giyatusan tahon, sumakawa, masi-masipati matap in ilmu nila. Pagbasahon sing kita niyo, pagpangadyan sing kita niyo. Amo yan, in anak mo, kumakkal sa lama-lama. Dahil hasabab yaon, in mga salafus salih, rahimahullahu ta'ala, nagtuyo-tuon sila. Iusal nila, in waktu nila, pagtuntut ilmu. Pagtuntut ilmu. Kaya riwahi Imam Al-Zahabi, rahimahullah, hakitab niya, As-Siyar, min a'lamin nubala, kitab dakula, siyabot niya, hi Imam Ali ibn Uqayl Al-Hanbali Al-Baghdadi rahimahullah fi kitabih Al-Funun. Ang kitab niya, hi Imam long niya, Ali ibn Uqayl Al-Hanbali, aun nata'lip niya kitab, intausin kitab niya, labi kauhaan muallafat. Labi kauhaan kitab muallafat. Na, aun hambu'ok kitab, hi Imam Ibn Uqayl rahimahullah, niyanan niya kitabul funun. Kitabul funun. Ilago sing kitab yaun 800 mujallada. 800 mujallad volumes. Na subhanallah, bang maray hibutang inhambuk kitab hadya yaun, kitabul funun. Hibutang din di halom sin nidaul Islam yadi, din ha halawang yak tumari malibot jadi sing kitab kitabul funun. 800 mujallad in kitab, hambuk kadya kitab, o palabi kawaan kitab na baktul niya. Subhanallah, bang nato kitaon, biyadiin na in pagbaktul nila sing kitab, biyadiin na in pagsulat nila yatto. Subhanallah, agad ingkatan sin waktu nila, iwus nila rin doon na pagbaktulan kitab. Nakita, hawakto tabiyaon, in tandaan niya, misan amin kitab, Sahihul Bukhari, agad tira mabasa. Siyusulat ni sa basal. Asal na yung siyusulat, at kita magbasa. Di tara mabasa. Nabiyadiin na yun sila, nakauna. Makabaktul biya itong mga taon kitab. Hi Imam Ibn Al-Qayyim Az-Zawjiyah, rahimahullah, siyabot. Hi Imam Al-Zahabi, rahimahullah, long niya, inna ta'alif niya kitab, labi hangibu muallafat. Labi hangibu muallafat. Hi Imam Ibn Al-Qayyim, rahimahullahu ta'ala. Ang pagkaiba ng imam, insya, wayroong bakas, nakakaun, nakasungit, singkakaun, hawak turum, halawm singkatluan tahun, iusan nin limanya. Siyabot yan Imam Al-Zahabi. Wayroon siya bakas na, kausal si limanya, halawm singkatluan tahun, piyag sungit singkakaun, hawak turum. May ita, busy hadya siya, magsulat kitab, magtaalif kitab, subhanallah. Isi magpakaun ka niya, tayo manghud niya babae. Yaon siya siusungitan, yaon siya magsusulat sin kitab. Ding hasabab yan, di na hika inu-inu ummat al-Islam. Hawihaun timattap in bakkas sin piyagtuyuan nila hakarna sin barakat sin waktu iusal nila ha manfaah kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala sampai pabihaun kaya tigsikan kita sin amuin karayawan na hinang nila iban bang mayan inyatu mahinang amuin karayawan nila alu akhirat iban makaurul kita niyo halimpa bakkas si mga salafus salih amuin mausal na to in waktu na to doon ha aun kamunfaatan niya kamunfaatan dunya labi-labi na kamunfaatan halaw akhirat jari niya mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuyatuin atin niya mga pangadjian maniutiyo ikarihil sintay mga hudnyo kaanakan niyo mga anak niyo biyayan na bangaon din dito amuin marayaw kawaon nato maon din dito wayrun imamo inyato di nato kawaon hakarna inyato dayng ha syaitan wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah mga palangwan na kami Islam tunatun na diyo kung salingkat-lingkat sihat atau kan pengajian kaya tukpal singguro kasat kalasahan dan kada Syekh Mursid Sadahuddin papaliharan sin kahalkaan sin waktu ini tukatan alhamdulillah pengajian dakula mga palangwan ha kami Islam nasabot niya kato pangbiadiin kahalkaan sin waktu lilay niya kiawa day nga pamandaw sin Quran mahamulya iwan sin long takabtangan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iwan na sin kabtangan sin mga ulama amo inong tamapatut mamisarahan tungod pag-arama. So inya tukatan bang natubi mga diungdungan ni pengajian hay doon alhamdulillah
may nang bulan sang dakula kato niyo katan. Kagiluwa nang sila amoy in magpanglupasi sin wakto. Hari nila mausalin waktu kawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabot ka ina in waktu mahal ka. Mahal ka in waktu, mahal ka ding habulawan. Banglong sin mga American, time is gold. Ba't ko in waktu bulawan na haa ka ma Islam, bukun hadjab ya bulawan in waktu. Sa nasabot hi Imam Ghazali ka rahimahullah, in waktu long na, amo na in pangumulan sin ikaw. Hati niyawang ka nang lupas sin waktu mo, in lipas mo, pangumulan mo, in lipas mo, kabuhi mo. Hangkan na suway in waktu pa kayon usadon, paparkala, hikadawhat sin karayawan, hikamumpaat kay mo dunya, labilawa, hikamumpaat sin pag-akhirat mo, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. So, amayad to suway natudungdungan mga palakon hakam na Islam. Haalgaan na to in waktu, hapanghalga, amon mapakay mausal, maun pagkabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabang mulyop pas in waktu papuspaidda paway halga pari magkapurjanan hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala nabi na sin aki in lipas mo kabuhi mo sabab bang in kabuhi mo yan nalawa na at in waktu mo miyuklas na sa matsing urukain na minsan dayan bayaran mo sin pila amoy nakahipo sin dunya ini in banus niya bayaran mo in waktu amon lang mabawiun mo mabalik di mo na mabawi magbalik hangkan na mga palawon hakam Islam ayaw tapuhaon ayaw lupason waktu amon bius kato sin Allah subhanahu wa ta'ala suwain waktu pa kayong tausalon tatuod paamuin ikawakta sin rida sin Tuhan Rabbul Alamin ikawakta sin rahmat ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala usalon ta ini pakabayan sin Tuhan Rabbul Alamin pag-ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala arapon bang tayo salpyakay paamon parkala di ka mumpat kato na susunda kula induwag pak hati-hati hang katoring kato ni mga palawon hakam Islam sa tingkat-tingkat pangadyan haydong gatok basin mulo kalasahan amuin lang ta ini tumop hahal singkatan yung katan tumop ini hakatan masak amuin lang ta suway pagbisar ko ni parkala amuin kahalkaan sin wakto karena na sinagin mga palawon hakam Islam bang talyupas na kabalikan ko inlipas mo kabuhi mo iwan sin pangumuran mo nahangkan na in Nabi sallallahu alaihi wasallam nagsabda nagpatum ng katot niyo katan inari niya igtanim khamsan qabla khams atin niya tabanan niyo sa utan niyo in 5 parkala hari pamabot in 5 parkala isab dumatungmon kaniyo hipapatawan ini si Nabi sallallahu alaihi wasallam kato pasautun kato sabab in mga parkala 5 ini maglaway magdatong mon kato sumagawa di na tumutog aun waktu muklas rin kato nabantay ni di masaot mausal mapakay pagkabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala nalusong dakula hadarat sin Allah ta'ala in kumugdan hati-hati hang kataon ng lupasikan niya muna-muna ng Nabi sallallahu alaihi wasallam hipatawan kato syababaka kabla haramik amin kabawong bata mo amuin yan pa masambuin pamaranan mo yan pa mabata pa in pamumulan mo at tawagan in pamaranan mo atin niya yan pa kauhalom sing kasambu umul bagong bata taba na benin pagtaban mo usala in kabagong bata mo paamuy in mahinang mo in parda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala makapagtaat kapatuhan mo Rabbul Alamin kabla haramik hari parumatong kay mo inuno in kalaas mo sabab di ko tumutog doon na pagkabata mo bukod sa lamang kita bakong bata na hadya in waktu maglabay in pamumulan maglabay in kasubol maglabay in kabakong bata maglabay so hawakto yan pakay mo in kabakong bata makulasog pa yung ginhawawaran mo pagtaat ka po Allah subhanahu wa ta'ala usarain waktu mo amuin mahinang parsababan hikadawhat mo sinurida sintuhan mo Rabbul Alamin so may talang sin Nabi kabla haramik tama na yan, usala pagkabayan sin Allah ta'ala, hari paro matong ingkalaas sin tep-tep ang katoring kato niyo. Sa maon parkala, diakan sin Allah ta'ala, magkaunahan sin kakusog sin ginhawaran. Magkaunahan sin namuin long ta, kamata sin long ta pangumulan. Aon waktu, bang dumatong na ingkalaas ta, kamamuhan. Bang dumatong na ingkalaas, na misan kababayaan na himinang. Sin diakan sin Allah ta'ala, di mo na kagausan daw mamalaas na ako. Di na ako makakaos. Biya si mga matutut ilmo ini. Aon kaibanan
long tarin mga katutay manghuran na hinang uzur in kalaas nila hari sila manuntut ilmu so mablong na maas na kami di na kami magkatahan lumingkod ha madrasa amuin magjaman sabab na biya kamo malaas-las na ini na makaro na ba di na akon minsan long ta makahapal sin mga pangadyan so hinang ito uzur at tawakan reason sing kaibanan natin yari sila makapangadji nasa sinwakto sila amon mawata pa yaon pa masambo yung ginhawaran nila na wayron pag ino-ino sin pagpangadji pagtudtod ilmu di mawaya subod pa madrasa di mawaya umalok pa kaguruhan suway amoin di naman jari hapangati niya amon long tali niya siya makakaus ang paimyan na long na biyanin kapagadji na mo si maas na kami na may tasin ka bagong bata pa wala ka ng adji may tasin ka bagong bata mo pa wala minsan kau himinang sinparda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala biyasin magsambahayang ini pagsambahayang 5 waktu mga panahon hakamestan magkaunahan suway ang kulasog simbaranta hasupaya matunay ta in sambahayang hakaamuhan sarta amuin long tama agad ta in aturan kabayan sin Allah ta'ala in suway ko tumindog sabab may ta na amok din mga long ta hati niya syarat sin magarukon sin sambahayang in suway ko timindog tinugtulid lang si mga sila pagbabahasa na bang amuin suway ko jumkok na sa magwisara ang pakawaway magsambahayang na man dyan nila isa magsambahayang naglingkod at tawakan nagkukulang diyari bang aun ujur hanasakit ka at tawakan nalit ako kayahon sumagawa bang mayan hapanagnaan amon lang tayo ikaw yung kaunan mo sinamon malasig pagkatiutunay mo amon kakausan mo tumindog pa Allah subhanahu wa ta'ala mag-ibadat na amon yan mga palawan hakamaistan hikaro lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil mga lang tayo in order na ini-order na bukod na lang tayo in order in any order na sabab na aon wakto magliw sayan na may mga panuntong ta Sheikh Mursid na sa na almuhim ini kita magawa din ha baita si Nabi sallallahu alaihi wasallam amon halima na sabot niya damikian hipatawan kato si Nabi sallallahu alaihi wasallam inuno faragaka kabla sukulik amuin ka hamong haya mo amuin lang ta free time mo amon mahayang ka hawayroon kabisihan mo usalain kahayang mo yan hahiminan ka sinda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala hari parumatong lang sin Nabi in ikaw mabisi na awan wakto mabisi kita hangkan na hawakto amon yan pa in long ta kahayang doon kay mo ano usalato dyan magtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala pagbasa ka Quran hinangain katan da akan sin Allah subhanahu wa ta'ala hikabumfaat kayo hikarayaw sin pagdunya mo lami luwa hikarayaw sin pag-akhirat mo sa may ta dumatong in wakto mabisi na kao nabangkaw nabisi na mamaya sa ako nilang umangadji mamaya sa ako nilang mununtut ilmo mamaya ako mon pa amuin umaten symposium sana busy ba ini naghihinang kami aun biya bangalong ta iharap na mo kabisyan na isang parkala duwaing paliharan pagdunya na may tasinamon mo kung pagkabisi wala mo piyagay in kahayang mo pamagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala ang kanalusong nakula in mga manusia amuin nang lupasi sin kahayang nila suway na amon nabibisi ang pawatianon mamaya na mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala so amuin ni mga palurhamay stamin hikaro nasabot si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam damikyan hipatawan kato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ghinaka qabla faqri amoy in pagdaya mo hawak tu masambu in kabuhianan mo hati niya marayaw in hal mo yan kay mo timutubod at awakan nagbubunga marayaw in rijiki sin Allah subhanahu wa ta'ala yan kaw ha amuin makusog in turan sin rijiki mo kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala hatay aun pagdaya roon kay mo usala in pagdaya mo sin parkala hikarayaw hikasan niyang sin pag-akhirat mo qabla pakrik hari parumatong ing kamiskin mo sabihan na sinari ko kain ng mga programa Islam bukod ing katanhal yan kay mo bihayaon bat tumutog kawahal bihayan magpinda-pinda yan magpinda-pinda ni hasin kita di halaw masindunya ini biya na sinasabot ta kain na dahil hakawata-bata laong ta sumubol-subol dahil hakasubol lumaas dahil hakalaas laong ta lumamma ataw kan mapatay amo yan imbay tagato sinagama Islam hati na magpinda-pinda kita maglaton-laton dahil habok hal paambok hal naman dyan ikaw yayaw halawang kasambo sin pamaranan ataw halawang pagdaya
yan kau yayaon long tahalong pagdaya yanog haraan rinjiki matawad sin Allah subhanahu wa ta'ala tumtuma di kau yan kumakkan ha pagdayan hadya salaman lamang dumatong in waktu kumiti-kiti tumiyo-tiyo humilang in alta kaya ubos kayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala na imagkasusa bang sampay na ubos na sin alta doon kayo mo wala mo na usal pagtaat pa Allah ta'ala wala mo na usal ikasong sin pag ibadat pa Tuhan Rabbul Alamin at tawakan hikarayaw sin tutungbasan kay mo sa hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala tanto susun inumatong kay mo so mabayta lang sin nabi tabana in pagdaya mo hari parumatong in kamiskin mo hawak to ko masambo hawak to ko rayahan na makapagsadak kakaw makapag-naik hajj kao makapag-zakat kao makatawang kao ha mga sila kulang kamos ha mga taubar hajat usala in alta mo amo in bukong na isang katan kapin ka isang paahali mo ibang panginawawaran mo sa usala in mga parkala kawayan sin Allah ta'ala amo in di barakat sin majiki mo pagtag-ipon ka po Allah subhanahu wa ta'ala labayan nga alta mo amo yan to hari parumatong in kamiskin mo karna si Versin Ari magdatong in kamiskin sin tiap-tiap hang katoring kato niyo on wakto long ta inikaw yaon hapagdaya long ta bukon alta mo imigdeng kay mo sa ikaw na imigdeng ha alta mo aw sa buhi pa kaw sa alta mo imigdeng kay mo biyan hadyahan mga palawon ha Islam inshallah subhanahu wa ta'ala biyan mga mabaya pa kami long ta sumong at tawakan gumanap sin pangadjian sa miyabot na in wakto sing kita niyo mura-murahan mga palawon ha Islam kaya barakat sin Allah ta'ala in paglingkod-lingkod sing kita niyo pag-alop sing kamo amoy in misan yan doon ha amon screen long ta kakitaan niyo in kami diha ini tempat mulia ini magdihil kato ni pangadjian insyaallah subhanahu wa ta'ala salda adlaw-adlaw ra mamaid kami halapal kasilasa wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi